Palace compound All India Radio Impala M sector Sakangaba hand granite Lamsinduna Pokai and security personnel office of play. Singamay the bomb Pokai with the man Manipuriama Sire like I Gimia Madomadu Airgi Gari the Tahogani Hari. Amade Indo Partner Express train accident to Padamio Jamari Mataka Sire, Jenny Hena Sopanang Lake. Kurumjari, ISTV Pau Ming Tabi Pesumbuta Nukchari, House Pau Santon Pijari. PRO Defense Wing the officer Riba M sector Gi Awang Tangba Wal Manata Leba Santri Post Manata Nasi Nimidangwaram Sakandava Singna Granite Langsinduna Pokai and Craig. Taudo the Assam Rifles Ki personnel Amasokuna like a Naki Hide. Taudo Kopam the Manipur Police Ki Makok Tumba Sing Laktumi Yang Silaki. Taudo ikan Kanata Nangasin Midangwaram Pung Mangaga Minute Taramari Adwaida All India Radio Impalgi Wankai Angom Lekai Tangnaba Pensung Manundaleba CRPF Ki Bunker Manakta Hand Granite Ani Pokai Ki Taudo Aduda Office Asibungak Seliba Kuntantu Suba CRPF Ki personnel Ani Shoki Makray Animak Bomb Pokai Pamgat Tangnana Leba TV Yang Pam Kata Lading the Sokibani Makoy Masada bomb machet Cameroon Panki, Kudata Makoyani, Hospital the Pukatuna like a Naki. Bomb Pokai Bomafamasi, Station Asigi Walga put Jamagayan Kairom Labnay. Bomb Pokai Namarmodina CRPF Ki Barek Kayagi, Tong Tonau Akayato Nanki. Station Director Dilip Mayang Bamna, Taudok Asibu Kanana Karimaram Gidamak Pantu Alibano, Mianda Serato Tuna Lediba, radio station da bomb Langsinduna Pokai Lamba, Nungaita Pawi. Bantuk Longkipa Taudok Aduna, Mangjaba Purak Panatana Kanaba Amata Purak Loy. Taudosi Station Asida, Mari Leneram Gadaba Mande, Nak Seliba, Security Singer Chataramba Tawang Oitani Haiki. Pungkun Mari, Miam the Ipa Pida Sebatolba, Olinde Radio, Impalgi Camposta, Bom Langchandana Pokai and Baki, Kang Togan Basi, Matung the Tobigano Haitana, Aina Marilenaba, Singda Piltozeri, Masina, Quigi. Kanamata da kana bapiroi amang banatana adana masidi koigi security da orambaya mado orambaya adu laiba kholi basato kisin do duty thare kono makta tang nungai handa ba cham koigi thugar hanba mathawdokni matungda mana tawbidana ba aina mari lena basingda appeal tawjari Singamay Chingamatak Namera Pamlekaida Lambi the Kanghodana Bomb Amapokavida Mio Amasire Taudo Singasi Pung Nipal Kare Helapamatam the Tokibani Lake Zavamio Adudi Binot Rai Che Kunganipan Apopa Ram Kishore Rai Biharki Muzaffar District Tagini Hari Mark Singamay Chingamatak Namera Pamlekaida Yotek Tantek Yonbaki Dukan Pambamioni Mahakna Dukan Mamang the Pamlineda Pokairak Bongi Mache Chinga Panduna Sokibani Taudo Aduda Atopamio Amata Asopan Yaukide, Police na Asibachang Lokalaga, Mokta postmortem Taunana Bagdamak Tamkre. Taudo Sigmatanga, Shinjame Police na case Amalokatuna Tizimba Okre. Amaram the Bomb Pokai and Kiba Taudo Mio Yamalaki the Batombu Yaninga Pondotuna, Shinjame Chingamatata, Miam Nawakan Mipam Jatakre. Taudosi Yaning the Pondotuna Punkiba Wakan Mipamda, BJP State Executive Member Roman Amasung, Robert Chu Sarwaki. Roman Pondokibada, Prasagi Punchi Nakpangamdrava Sarkar, Labaki Mathok Tadri Haiki. Robert Haikibada, Law and Order Laitabalandam Ama Oire Pondoki. Like I knew Sina Pondok Narakibada, Bom Adu, Jinga the Leba Assam Rapaski, Garidagi, Tahoba, Unahawi Hari. Miyangi Punsibu Luna Lobirabadi, Chinga the Laiba Assam Rifles ki post Atuba Matanda, Hondo Hankita Devani Hari. Kaigumba, no my jingo, Bagi, Pabani, Nindogaba, Nimitu, Jibbi, Angang, like Samuel, Roichi. I miss a lot talking about Tabaka by dog chicken or cannabis. About what get out when you will be out. Bayan get out. I'm meeting. As from that town, the Yamiba, Bayan. I think who will be out. I don't mind when was able to sort in Wagatra, Machambayang or Magi Pabadi, Nete with a Matimete, I get Togan to be a good Agang issue was our vanilla. Yang
पुंग तरी मखा इशू तरी बहान गाय भमने इंदौर पाटना एक्सप्रेस ट्रेन ngasi ayuk angan bapung ohumlom tabada train gi tali dagi namthaduna accident thokpada miyoi cham hena sire chani hena asopan nangle tongan ba media report ki matungina asiba madi asokpagi masing khena ba yauri train accident ase Kanpur district ke mayada laiba Prokrayan da thokibani police personnel chani yankai amadi national disaster response force ki team nami kanbati tabak chatari ambulance kuntra hena sizinaduna asopan sing manak nakba hospital da pukhatuna laing bagi thabak chathari matau karamna thodok adu thokibanu haiba chapchana khangnana ba sizinba hokre hairi thokiba thodok adu laibakiba thodok ni haina Bharat ki Prime Minister Narendra Modi Home Minister Rajnath Railway Minister Suresh Prabhu amadi UP ki Chief Minister Akhilesh Yadav na nungaitaba phongdokre Laikidraba Miyoi Singda Prime Minister ki Maikaidagi lupa lakh ani amadi khara thina sokpada lupa lising yankai pigani haina lauktokre Railway Minister Suresh Prabhu na Laikidraba Singh imung manungda lupa lakh ahum makai khara thina sokpada lupa lising yankai lupa lising kunmanga pigani haikre Amaranda UP ki Chief Minister Akhilesh Yadav na Laikidraba Singh imung manungda lupa lakh manga amadi asokpa singda lupa lising yankai pigani haikre Hayangdagi haugadoriba Sangai Festival gi damakta hapta Kangjebungda semgat sagalibagi phibam ngasi Chief Minister Okram Ibobina chatuneng sinkrai Minister MLA amadi police amadi civil gi makok thongba official kaya su sarugyaki semgat sagaliba mafam singadu yariba makai ngasi loisnanaba mari leinaba singda Chief Minister na khanganki Australia India Education Council na Bharat Sarkar ki Ministry of Skills Development and Entrepreneurship amadi All India Council for Technical Education ga khusamnaduna Vocational Education Leadership Training Program ama New Delhi ki AICTE da hayang November ki tang kunga mathuidagi kunga mari phauba program gi aroi banumita Australia gi Technical Director singa khanane nabaki thoramda ISTB Network ki General Secretary KH Khogendro saryagadawri Australian High Commissioner Barton Taroppadagi saruk yagadawribani amaramda pangthokadawriba training program asida UGC na khangalaba skill based educational institutions singi marakta Danamanjari Community College amadi Churachandpur Community College yauri DDU Kaushal Kendra Diam Community College ki Director Dr. Rahizuddin Sheikh amadi Churachandpur Community College ki Paukchungnu Wi-Fi shu saruk yagadawri Tourism Zakadhanaba Mipum Kudumangna Punahwana Minabatangai Fadihaina Works Minister Katumim Birenangasi Lemakong Mapal Daleba Silhay Pungda Kaitel Sangabaki Thoramda Fongdokre Thoramati da Amzugi President Wankemcha Samjai Silhay Pungi CEO Somarendro Huidrom Lemakong Mapal Kul Development Committee ki President Birmanina Tingbamir Kiana Saruyaki Wankemcha Samjaina Miyamgi Pothapum Sungatpase Lamdamasi ki Tangai Fadaba Machak Ama Oire Haiki Minister Birena lam koiba lakpa miyo singbu akoibada leiriba miyamna tati tawoina tawbirabadi paikhatke khalliba thabak ado aremba oigani phongdoki Saja apa ini kerana yunarga takut tu pura tu kerana kali. Adra masalah apa ni sendiri kali mana kau magi wahai wapa numai tawa tu terus aku pernah mana lam koiba lakpa ni kalau nak kerana Mari berfajana ningsi jana tawira mo matanda. Ekoi sige ekoi ka kami ni perja ekoi na masih dah lain na ekoi visitor sindu mo dulu tawira mo matanda di. Makanya tu kami sindu pay hai bese na sindu number 1 si mana. Hayang tang kunga mathuidagi kungani thoi fauba Terra Cable School ki crossing da ising yuribasi sem nana baginama kangchuptagi tingliba main pipe ase Tangai Fadana ising thaba lep kani hairi masina Nepra Major Sangai Pro Kwakatil Thiam Lekai Iron Pukre masung Chingtham Lekai Journal Reservoir na ising piriba mafam sing hayang tang kunga mathuidagi kungani thoi fauba ising piba lep kani haina PSED Manipur Water Supply Maintenance Division number 1 की Executive Engineer ना खंगलकरी Housing National Highway Singda United Naga Council ने चथरीब Economic Blockade Mahiroi Singi yang bidu na handuk piu hai na Information Center for Hill Area Manipur icham na appeal tawri Kekrupate lebe icham की office ta pangtu kiba paugi mifam amada icham की General Secretary Ngatomi Ramsang na blockade asina Manipur da khundamina riba mipum khudimak kham thengna ware
Mahiroi Singh Chahi ki exam Nakshilakpaka Iroinana, Ben Service Singna Thau Lete Haidana Makoi Service Leble, Masina, Mahiroi Singh Chahi ki exam da Asuki Matik Apanba Oigadori. UNC na Mahiroi Singh Kandiduna Chatharibe Economic Blockade Matam Khara Komthok Pinaba Apil Tauke. Amaronda, Palibalengak Asina problem Amalakpada Atuba Matamda solve Taubirabade, Awaba Singh Kharadu Kokani Haki. Emotional tense labor sida UNC the appeal to Limadi economy blockage Khanda Biraga public interest Hanavagi Damakta student ki Damakta Aduga Hozik demonetization notes ki Pisan note ki economic problems in labor Marakta Akoy mayam na problem faced over UBC Khalaga humanity ground UNC Shukra Akaba Khanda Biraga Matam Kharagi Damakta relax to Biradi Ichamgi President N. Rajendrana Matam Sangna National Highway Singh Economic Blockade Chatharabasu Lainat Asina Tumina Leshile Nakalamaramda Chathariba Economic Blockade Kimayokta Counter Blockade Chathari Masina Thoninda Bathodo Kaya Thorpayai Kunda Minariba Community Kudimak Kanaraka Sarkar Asina Compensation Pinanaba Projects Hanana Balaiba Sarkar Oirabadi Laitabana in a Farihaiki. Masi Babu Manipur, Lengat Sina. Upon an Apogida, she told she Pusulay, Masi Simaya Toguni, she told me to have Apilava Masi October, Tadoga Tamus. Masi the Equipos in Hanaro. No point Hanaro again. You may have a Nishi, Gary Sapagi, Pisalo, Centro, the percentage of again, Kalaga. Label it of governments in Makatan and Labino, Yamalem Pantado. Nyamalem Pantado Piro, UNC economic brokers on Roman Amoidaba, Sadekis or Hens, Toguni Abisu and Roman Amoidaba, Counter Brokers on Roman Amoidaba, Nakodi Department can be project, somebody the Mata, Nasigalenga, Laidabo Target, Pazari Kandalenga, Makatan and Lefam Tope. Ghari Youth Welfare Association के नौने सापा बिल्डिंग मंगसी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर A.K. Mirabai ने संगातुना मियाम द खुशनकरे घरी मखालेकाय दलेबा एसोसिएशन की बिल्डिंग खुशनबकी थोरम अदुदा PDA की चेयरमैन टी मंगीबाबू चंगांगई जिला परिषद की मेंबर M उथंबी यावना मिये क्यान सरुक्याखी मिनिस्टर A.K. Mirabai ना लंदन में चौखट पदा मेरापाई भी अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी चावरब थौदांगलै खुनायमा अचुंबा लंबीदा लाहनबदा लोकल बॉडी सिंग मपांगल कंखत अनबा मथौ ताई हैकी सुगुबा मयाम अमना ngasi अखोइदा ngasi यामना डिसएडवांटेज ओइबा मयाम अमा लाएबा मसे अखोइ रूटीन ओइना सेमदोकपा दरकार ओएबा अगांग सिजे लाइरिक पापादा पाबदगी ब्रेन सोक्तुना लैबा अखोइ साइको नाबजु मयाम अमने बजु लैरिजे BJP Manipur Pradesh की स्टेट एजुकेटिव मेंबर थौचुम रोमियोना हैंगांग केंद्र की मनुंग चंबा खोंगसाई वेंगदा हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन कैंप अमा पांगथोक्रे प्रजा सिंह हेपेटाइटिस लैनादगी ngaktoknaba कैंप असि मिसांग सिन्ना चथरपनि हाइना रोमियोना फोंदोखि सिंजमे केंद्रदा BJP की मिरेप ओइगन हाइबा वाई खेमचांगे थामरम चथरपा पोस्टर कैंपेन ngasi वार्ड नंबर 16 चिंगा मखादा लोसिनख्रे प्रजा मियाम अवाब कया मायोक नरिबस की वारोइसिंग पुरक्तुना मियाम बो तंगु लेताना लेहनबा पामी हाइकी अमरंदा केंद्र से की बीजेपी की कैंडिडेट ओइगन हारिबा ओइनाम रोमेन की पोस्टर कैंपेन मियाम गलोइना ना सिंजमै ओइनाम थिंगलदगी सिंजमै चिंगा मखा की मेन रोड फाउब पांगथोख्रे मियाम ना हौजिक अवाब कया मायोक नरिबा सरकार ना अथुबा मतमदा चपचाब थबक लोखतुना कोहनगदबनी हाइकी वांखेम बाजार दा नौने साब कम्युनिटी हॉल अमच मिनिस्टर अक्रम इबोबी नमियाम द खुसनख्रे हॉल से MLA मेघचंद्र के लोकल एरिया फंड के मखादा लुपा लाख निफुग मंगारोम चंगन साबने थौरमती द के मेघचंद्र बसुंग MLA और लंधोनिशु सरग्याखी क्वाकैथल लाइश्रम लेकाई मखा हिदाक थाबी मेरा संगलेन ngasi BJP Manipur Pradesh के स्टेट सेक्रेटरी और मलेशिया संगादुन मियाम द खुसनख्रे मियाम की मतेंग लोइना मेरा संगसी शाबंगमदा मलेशिया नुंगाइब फंगदोकी मणिपुर यूनिवर्सिटी दथोखिबा थोंदोका मरी लेना देसाम की प्रेसिडेंट अंगम्बा यावना महिरोई मंगाबो तमथीना फुबगी मायोक्ता मणिपुर संगाई फेस्टिवल थिंगबा यावना चंगसिलंबा देसाम की खोंजंग नवेंबर 30 फावबा हंदोकले हाइरे
DGP na thawdo si inquiry tawduna thasi ki kuntra phawgi manungda report pikat kadabani haina order thorakpadagi phirep asi handokpani karigumba police personnel singi mathakta thigatuna laukhatpham thokpa thabak sing laukhalaktrabadi hana lauthokiba khongjang adu changsinaba sem saduna leire hairi hoji paunalkana tembre amtang luminasi constipate sizinabio constipate sizinabada manung saban waitaba constipation problem kohan mangami itam tanba manung sadaba singmusu kohan mangami nomada tumam daida lumbu saba ising glass amada chamas amana traga ani da thadara sizinabio constipate Laliwa November kita kuma lagi nak draft apa? Manipur Sangai Festival 2016 apa tu? Manipur kita dah kuma Malaysia atau kuma Muhammad dah kuma berapa Sangai itu. Yokah dah pergi waktu mana? Mangkok saya betul riba. Manipur Sangai Festival 2016 miam pun makna sekali abisna. Amutan. Changi liver solakpadagi producing attaba akchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta ngayaba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule gu changdina sinabiyo Ilamda Muhammadi Mapalakadi Lapa cultural troops ni Mathal-Mathali cultural program Foreign countries in the stalls in Amadi, Iramdam di Kutsa, handicraft ki stalls in Yekam. Lena, Nungai about cinema, drama, okay, I'm just in the land. Indigenous dancing sports, adventure sports, water sports na team kaya ang si organize. Break matungda muka na taram na ukchari makataba pauda Loglaw Bung Thongkhongda nauna saba Loglaw Bung Makhalakay Women's Welfare Association ki sangdan amang ase ya school kendra da BJP ki mirap oigani hairiba BJP Manipur Pradesh ki state executive member and Helendrona sangakre maya sang laitabaki awaba kaya du kohanbang amlagani haina Helendrona phongdoki Langtabal Kendra da BJP ki mirap oigada riba ojoy ki poster campaign ngasi Langtabal Kendra ki mafong kaya da pangthokre worker kaya galoina na tathakiba campaign aduda ojoy na haikibada thika tawa masung aran bomongda paisa tanba kanguna vote lepsilapdagi lamdamasi ki democracy ki masakthi hale haiki Wakal amasung pangal ki sakti sholaba miyoy singbu chak kaubaki thoram amang ase Kwantokjam Kendra ki MLA ke Saratna International Handicap Welfare Association ka khusannaduna Kwantokjam da leba MLA ki yumda pangthokre thoramadu da MLA ke Sarat International Handicap Welfare Association ki President A Momo yauna miyoy ke ana sargyaki lagliba miyoy Singapore na chakle nama chaminabak loina na khudol pochu pikhe MLA Saratna Mathangi Mikhal da mahak na mai paklabadi local area fund dagi saruk mari thokpagi ama welfare mission da khusnagani haiki welfare mission ki president Momona Mima Medrab Singbu tokhaina thambiro dabani makoi gi hai singba singa du khangbiduna pungning thogat bigadabani haiki Manipur University के Department of Foreign Language Asia Japanese Academy अमसुंग Center for Japanese Language Studies Impal na sinduna on Studies in Asia Japanese Academy हाइबसदा seminar cum counseling thorum ama Manipur University के courtroom da pangthokrai thoramati da MU की Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey Asia Japanese Academy के Director General Omotomak Kushimi Academy के Director Dharmaraj Adhikari अमसुंग Center for Japanese Language Studies के Principal Irungbam Mangal MU College Development Council के Director Thongnawjam Ratan Kumar Susargyaki Lilong Nungai da leba Khans Hostel da chingnaningai oina siduna lerambe Berry Sakina gi hakchang Rims ki moktagi lauduna aroiba mathau mangam pangthokre ngasi Rims taki mahaki school Sunrise da putuna ikai khumnaba uttuna lakpada Impal Beres mapada police na thingduna changhan khidre JSC amasung lipunna sinduna Lilong hauri bimaya lekai gi idiga lampak tamifam ama pangthoktuna makata ba khongjang changsnabu warep laurgan heki
डेड बॉडी असिदी ngasi tang kun da sin le aduga pore grabene dubu ai bam ngasi mi pamasida eta sena makada anga asi misi sabi ai ko yi manipur ba aso bai su bai ta makada sun da police amma ko to ko manipur lambai de mang ga asi police ko yi chal mi ga bisi de ko lamu ji si gi ke de gi media sin ko tham de ge International Child Rights Day thoram Manipur Press Club ta pangthokre Manipur Commission for Protection of Child Rights Good Foundation amasung Childline Imphal na sindon pangthokkiba thoram aduda Disability Commissioner Dr. R.K. Kumar Zet Commission gi Chairperson S. Sarat Sharma su saruyaki S. Saratna ngasi phawbada tongan ba thodok ta mangkhiba angang lising marirom awang nongpoktagi oire nupi mari angang simbu lairik tamhangani thabak pigani haiduna moithem tawbuki thabak hengalakpadagi hauzik chathariba parliament mifam asida thingnanabagi bill ama puthoknaba thorang tawri haiki Kaishamthong Kendra ki MLA Laishum Ibomchana Maki MLA Local Area Development Fundagi Kendra si manungda disabled singda chahi gi piba social benefit scheme ngasi Kaishamthong Laishum lerak leba masagi yumda yenthokre scheme si Kendra si manungda leba disabled person singi oina Parents Association for Disabled Person gi khuthangda khusnaki bani chahi amada lupa lising amamam oiba senpham asi ngasi chahi ani gi pulaga lupa lising ani niyo tamaga nipu marida yenthoki MLA na mahaki MLA fund ki piriba senpham asi mamang chahi ki oina district chay nabakhara laibadagi yenthokpa ngamkhidabani senpham asi mahakna mathangi assembly election da mai pakpa ngamlabadi lising maridagi manga fawbugi manungda pikani haiki Mahana makatana ahibam leki community hall sananaba lupa lakh tara kaithokre haina miyoi kharagi mathakta mahakna maral sirat university laibak thibani community hall asi sananaba MDS tagi lupa lakh tara ka hundoi lising marifu sok lising ani tara hundoi tara ka marida sanction tauke adubu students union ama oriba desamgi yetnaba laibadagi hall asi saba ngamdaduna miyamga khanaraga Kwakaithel Moirangpurel Community Hall mathak sagatnanaba fan adu divert tokibani masida mahangna senpham amata chakiba leite haiki mana makatana UNC na hojik chathariba blockade asigmayokta sarkarna matik chaba action logadabani impalda lariba makoigi office seize tawsingadabani haiba akanba wafam thamki blockade tawna koi adu wale koi khang ngawle koi singsi UNC gi office ti phal loile kari na mukta boy UNC office thingjan dibno sil dog dibno हाइबे हंगबो याब क्वेश्चन नि अदुना मोय ऑफिस सिल दो गदबनि वारे सानरे दिल्ली ने साबै दरकार लेति सिदे लाग वारी साना गदबनि फादा सिदे साना गदबनि अदुगा वारी सानबे तो मोय ब्लॉकेज हागो हेरगदि थोपद मोय डिटेन दो गदबनि यूएनसी की मेंबर पुनो डिटेन दो फाजन गदबनि अखोय नि याब सोना अखोय की गदोदा कनोदा अखोय की सबु ले उबगा कादोना अखोय नि सोजन ले करिनो मसी खोदो पुंगबा लितो मुंगबा लीडर सी योग दबराय नि खदले अखोय अदुने यामना लूरिब तंजानी अखोय मोयन क्याम कोइन ओट नैनी अदु तसेंग ओट नैबसी यंगरगदी अखोयन ओटपना मोयन ओटपदी चाबन हेन ओटपंग गने हाबसी ऐ सेंद थाजजी ऐदि तोक्सनबा म्यूटबल नजदे Hayengdagi hogadoriba chahi asigi Sangai Festival da saruk yananaba Myanmar gi Chin State ki Chief Minister Ursula Lian Ruaina luchingba Myanmar gi member nipana saba delegation ama thunglakrai New Kambo Singasi Yopung Taragamathoi Moreda Commerce and Industries Minister Govindas Konthung Samamsung Health Minister Korung Thangna Taramno Ki Moreda Lebo Ulora Hotel da Chak Charba Matung Nungthil Pung Anida Imphal Gidamak More Thaduraki Oriental Martial Arts and Cultural Association Sinduna Thasi ki tarukta pangthokiba state level painting competition da makok mathang tarba singi mana mathum yenthokpa ki thoram Singjamai Leshang Temlekai Community Hall da pangthokre thoram adu da Oinam Roman Association ki President Okram Joyshu Sargyaki Paswal Kendra da BJP ki mirep oinena ba sem sariba CH Bijoy ki booth level mifam ama Khuraizam Lekai Community Hall da pangthokre thoramadu da vision document ki convener RK Ranjan biodiversity cell ki RK Somorjit amade mandal gi luching ba singna sarugyaki sothana leraba Paswal Kendra bu semgat nanaba miyam gi mute oina thorpani haina Bijoy na phongdoki National Highway ani sida ngasi karigi damakta Manipur ki force asyam leina hujipo action logdabo I marum karigi no Manipur ki huji paliba government na city masidi pura hopeless amadi praja miyambu
पांगन अमत्ता हापतना मैतै अमा अमदी मणिपुरी अमगी थौना लिंजेन चेंदबा माली खुराई केंद्र की ओइना ऑल एज पेंशन की खुदोंचाबा फंगद्रबा अहल लमन सिंह अमदे मपुरोइबा कायनाख्रबी नुपीसिंगदा सुशीलप्रो फाउंडेशन ना ngasi पेंशन की सेंफम यंथोक्रे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट सेक्रेटरी सुशीलप्रो गे खुराई साजो लेकाय द पांगथोकपा थोरम मदुदा सुशीलप्रो ना पेंशन फंगबा यारबा मियोइसिंगबु मरी लेनबा सिंगना पीबीदबदगी थबक असि पाखतपनि हाइखि थौबाल डिस्ट्रिक्ट बैंड एसोसिएशन के मेंबर सिंह थाव ngasi सरोजिनी फिलिंग स्टेशन खांगबोक्ता यंथोक्रे वैन चामरी के यांखैरोम अमसुंग थौबाल दा लेबा पाउमी सिंह थाव फंगनखि एसोसिएशन के सेक्रेटरी एल जदुमनीना डिस्ट्रिक्ट असिदा स्कूल की वैन सर्विस तौरिबा सिंगना महौसागुम महरोई सिंह खलगा सर्विस तौबियु मखाताना एसोसिएशन असु थाव फंगननबा होनबा याबा होनगनि हाइखि कैराउमक्तिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर असि पुंग कुनगमरी चुपना मथौ तौगनी हारबसु अयाम्बा मतमदा डॉक्टर अमदि स्टाफ सिंग लेतबना लमदमदोंगी मियामना अना एक यावपदा खुदोंग चादरे मसिल मरम ओइदुना मरनाई ओइना डॉक्टर सिंग की युमदा लायंग बचतनरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर असि पुंग कुनगमरी चुपना मथौ तौहनगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर अमदे मकोक थुंबा ऑफिशियल सिंगना मियामदा खंगनखिबा वाफम अदुगी मतुमिना लंदम अदोंगी मियामगिदमक खलगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर असि मथौ निंथिना तौहनबियो हाइना लंदम अदोंगी प्रजा सिंगना मरी लेनबा सिंग पुंगनिंग चिंगचिलकले संगनाइरबा फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा ने इबा मणिपुरी सिनेमा अइगी पाउदम मिंथोनबा पाउदम अमंगसे मणिपुर प्रेस क्लब फोंख्रे थौरमदुदा मणिपुर साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट थोइजिंग जमतोंबे फिल्म एक्टर तोंबा अमदे वाई रोमासु सौयाखि अइबा श्याम शर्मा मतममदा मणिपुरी फिल्म करमना पुथोकनी हाइना लांगतकनबा लेखि अदुबु लिसिंग मचमापल हुंबुद्रादगी पुथोकपा ngamduna ngasidi मणिपुरी फिल्म कया पुथोरकपसि फजबा इचेल अमने हाइखि नेशनल हाईवे मतम कक्तना चथरकलिबा मतम कक्तबा ब्लॉकेट असना मणिपुर मियामदा अचौबा चैथेंग अमा पीरिबसे बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना यामना हक्चिन लवी थौसिल हैतबा कांग्रेस गवर्नमेंट सोयरगा मरा लेजदबा मियामदा अवाबा पीबसे हौकिबा चही 15 सिदा थेंगनदुना लाकले हिरमसिग मरी लेनना बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी टीएस विश्वजीत इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की को कन्वीनर एन बिरेन पार्टी की वांगांगलोय आरके शिवचंद्र अमसुंग सेक्रेटरी मीडिया लाइमयुम बसंत शर्मा सेंटर की लुचिंगबसिंग उनरुनबा दिल्ली की दमक ngasi इम्फाल थादोक्रे बीजेपी की मीट कांग्रेसना यूनियन होम मिनिस्टर अमदे पार्टी की लुचिंगबसिंग उनदुना हौजिक मियामना मायोगनरिबा खुदोंग चादबसे मतम पुन्नमकी ओइना वारेसिन अमा पुरकननबगिदमक वारी सानगनी इशू असि स्टेट सब्जेक्टनी अदुबो मफम मतमना यादबना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना मिटिंग संगदबा यादब मतंग लाकपना तंगाई फदना फिरेप असि लोरपनी हारि हौजिक पाउगनर्थना तेमबे अममुक लोमिनसी Vinashya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission open. Revision course for SSLC exam start on 8 December. 11 foundation course for class 6 to 10 start on 22nd December. Our toppers are 2nd position and Suzena, 3rd Amber Sundara, 6th Gary, 10 Yashna, 11th Selina, 13th Davidshan, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited seat. Manipur के फाइलिंग चौर फेस्टिवल मणिपुर सनाई फेस्टिवल 2016 सिचुएशन नियम ताबियो अमदी येबियो Beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Sangai Festival 2016 के मरी लेना मणिपुर की टूरिज्म डिपार्टमेंट अमदी ICCR की टेंबांग मखादा एंटी थिएटर मणिपुर ने सिंजलांगजेदुने एशियन थिएटर फेस्टिवल 2016 एशिया की मसक नायरबा थिएटर ग्रुप के आगलोइना एयरपोर्ट रोड त लेबा एंटी थिएटर मणिपुर की होनेम सुंद पांगथोकचरगनी Sangai Festival the hangjagdoriba Pebet Design Photo Studio Nagamapal Kobai Thamam Lekaidagi Adongi Apamba Pot America Leibiduna Lucky winner Oibiu Prizes Sing Adudi Miamgi Hene Kodong Java Yinjanaga Lupa Chamanga Amadi Listing Chapigi North Lobsirani Late Safe Sangai come enjoy the Sangai Fest and please do buy products from Pebet stores. Masi Awang Nungpok ki Ahanba TMT Bars Industry ni
इंडस्ट्री असी 1993 की दिसंबर थादा लिंखटचखिबनी साइजी टीएमटी बार्स असी जर्मन टेक्नोलॉजी न साजबनी साइजी टीएमटी बार्स असी अवांग नोंपोकी इसिंग नुसितका यामना चानै अखोइना युम साजबदा टीएमटी बार्स असी सिजिनदे साइजी टीएमटी बार्स सेमगत सागतपा खुदिंगमक अखोइगी मरुपने ब्रेक मतुंदा मुका नतराम नोकचरी मखाताबा पाउदा Manipur State Cooperative Union amasung Registered Cooperative Society na sinduna chatharkiba humpugo humdai suba All India Cooperative Week thoram Jiribam ki Town Hall da loisinkhre thoramati da Jiribam Municipal Council ki Chairperson E Ashalata Manipur State Cooperative Union ki EO I Iboyama ARCS Jiribam ki ke madhumangol su saryaki District Legal Services Authority के तमेंगलोंग की मखादा लाजेरोंग विलेज अथॉरिटी ने सिंधुना नॉर्मल ओइबा लीगल अवेयरनेस फोरम अमा लाजेरोंग दा पांगथोखरे फोरम अदुदा CGM तमेंगलोंग एडनोक्तुनेश्वरी एडवोकेट केशम धने अमदि एडवोकेट प्रभावती सुसरयाकी बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव ओइबा के एच पामे के मिखल की कैंपेन हाउचोंग सेगमेंट ता ngasi होखरे कैंपेन नती दा एडीसी की मेंबर ओइरंबा एम गोलमे कैंपेन की कमिटी की कन्वेनर टीपी अनेपुसु सरुग्याकी ऑक्टान खुलदा पानमेबु माई पाहननबा याइफमंगोल पीबगी थोरममसु पांगथोकी नंबर केंद्र के मनुंग चन्नलेबा खास संजयनबंदा नौना साबा स्कूल का अहुम की बिल्डिंग अमा एजुकेशन मिनिस्टर के एच रतन कुमार अमसुंग एमएलए लोकेना संगाखरे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की लुपा लाख तरारोम चंगना स्कूल की का अहुम अदु साकी बने मिनिस्टर रतन कुमार ना सेंटर द बीजेपी ने लेंगाक लखपतगे सेंटर ने चादे यांखई पुथोक्तुना पाइखत लंबा चौखत थोरांगी थबकया चादे यांखई लांथोक खिबदगे मणिपुर गुंबा रिसोर्स यामना लेजेतबा स्टेटसिंगदा चावना खुदोंग चातबा मायहले हाइकी एमएलए एन लोकेना हौजिक गवर्नमेंट स्कूल सिंदा महिरोय मसिंग हंथरकली बामदे ओजा सिंदा गवर्नमेंट मिगेंग चंगबीदे हाइबा असिकी अचौबा मरमदे लना स्कूल मयाम अमा लिंखत नरकपननी गवर्नमेंट स्कूल सिंदा मतौ करमना महिरोय लेहनगनी हाइबदो स्कूल मैनेजमेंट अमदे कैरो लेकाय खुदिमंगना पुनः होनमिनब चंगी हाइकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की तंपाखुल विलेज चीफ अमदी OHS लांगमेदोंग अमसुंग ETSM CT गा खुसमनदुना नोमिगोयबा लीगल अवेयरनेस फोरम अमा तंपाखुलदा पांगथोखरे बीजेपी वांगोय मंडल ने सिंधुना बुट वर्कर्स मेट वांगोय लेफाकपम मयंग बमलेकाय दे पांगथोखरे थोरमदुदा एमएलए ओरंबा मैनम भोरोट मंडल की वाइस प्रेसिडेंट थौदाम इबो चौबा मसुंग केंद्र सिदा बीजेपी की मेरप ओइनबा सेम सारिबा युमनाम नीलमणि सुसरग्याकी थौरंग की सरुकमा ओइना लेखिद्रबा एमएलए थौदाम तोयाइमगी मिंगदा अहुमलक सुबा ओइना पीबा ऑल एज पेंशन अमसुंग लेबर कार्ड सिंग यंथोखी सगोलबन थंजमलेरक्ता नौना साबा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल अमंगसी केंद्र से एमएलए आरके इमोना मियाम द खुसनखरे थौरमतीदा सेमगत छागत पापुन बनहारोल की प्रेसिडेंट एम चंद्र कुमार IMC वार्ड नंबर 7 की काउंसिलर आरके जितेन वार्ड मेंबर ओइनाम मेघा मचुंग चोंगथाम तोम्बीशु सरव्याकी चाइल्डलाइन बिष्णुपुर में चथरखिबा नेशनल लेवल अवेयरनेस कैंपेन मोइरांग लमखाई द लोइसिनख्रे थौरमदुदा चाइल्डलाइन बिष्णुपुर की डायरेक्टर एल पिशकना अंगांग मरी लेनबा थौदोक वाथोक सिंगदा लिसिंग सुपना मरफुद्रा निपान कॉल तौरक्तुना लंदम असिदा होरकलिबा अंगांगसिंबु कन्मिनसी हाइकी ऑल मणिपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टीचर्स एसोसिएशन मखोई था तरुक की तोरप थादोकपिनबा चीफ मिनिस्टर तक्सनख्रे अथुबा मतमदा तोरप असि पिथोकपिद्रबदे लाकदब मिखलदा सरुक यादबका लोइनना अकनबा खोंजंग पंगसलकनी हाइरे होजी मखाताबा पाउ पिजद्रिंगी की मरकथना गुणवती चोंगथामदगी थबकी पाउ मुगलोगिसी थबकी पाउ लोबीरसी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशलिस्ट ऑफिसर पुन्ना लिसिंग अमरोम लौगदौरी पोस्ट की मतुंगिना मसागी चही अमदी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लैगनी लाक्लिबा नवेंबर की तांग 19 फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के ड्राइवर ओइना कांस्टेबल खरा लौगदौरी मसागी चही 19 दगी 19 फाउबगी मनुंगदा लैबा मैट्रिक पास तौबगा लोइनना ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगना अवांग नोंपोक लमदमगी ओइना लाक्लिबा नवेंबर 13 फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी
Reserve Bank of India की फम खरा लौगदौरी मसागी चही कुंदगी कुनिपान फावगी मनुंग लेबा डिग्री पास तौबा मियोइसिंगना नवेंबर तांग कुनिपान फावगी मनुंग दरखास्त थारकपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल ओइगनी हाइरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तोंगान तोंगानबा फम पुन्ना तात्रुक मरफुनिथोई लौगदौरी चही 19 दगी कुनमरी फावगी मनुंग लेबा मियोइसिंगना नवेंबर की तांग 19 फावगी मनुंग दरखास्त थारकपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल ओइगनी हाइरी नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तोंगान तोंगानबा पोस्ट तनी मरफुदरा लौगदौरी मसागी चही 19 फावगी मनुंग लेबा मैट्रिक पास तौबा मियोइसिंगना दिसंबर की तांग 5 फावगी मनुंग दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी मथकी पाउसिंग असिगी अकुप मरोल बापुपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी हौजी मखाताबा पाव मुक पिजरी स्वच्छ भारत मिशन हाइबा थीमदा लायेक चंगदमनबमा थांगमैबन लारेन हंजबा लेकायदा लेबा लाइजिंग निंथौ गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल न सिंधुना स्कूल असिदा पांगथोक्रे कैटेगरी अहुम थोकना खाइदोकिबा लायेक चंगदमनबदुदा स्कूल डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट मोयरांगथेम सुरेंद्रना मुत्ता याबगी फिबमदा लैरुरबा स्कूल असि हौजिक्ति भाइरोय मसिंग यामना हेनगतले पांगथोकिबा कंपटीशन असि अंगांगसिंगी तुंगी पुंसिदा स्किल डेवलपमेंट लैननबनि हाइकि नहारिबा सेनापति की पुरुल खुलदे की फिल्म मेकर अशोक वेलो की तौताइना बेस्ट नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन की मना फंगले कुनगनिथोय सुबा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द मना से फंगथिबनी मा की फिल्म से कलफलिंग जहर इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन फिल्म फेस्टिवल द सु उल्लेख हाइरी हौजी सानबगी पावमुक लौबिगसि नसी सानबगी पाउदा थाउ ग्राउंड चथैब तरा सुबा जादोनंग मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानकी प्री क्वार्टर राउंड की अहम राउंड LBYC लोंगमाइना गोफा गाइपुइनाम्बो पेनाल्टी गोल 3-5 थोइख्रे नुंथिल सानकी अतोप मैच KYC कलालोंगना CYDA चिंखुलोंगबु गोल 2 थोइख्रे चही दिसंबर मरीदा बेगचंद्र ओपन एयर थिएटर दा ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन सिंधुना गोल्डन जुबली मिस्टर मणिपुर थवंग कमरी लेना पांगथोकदौरिबा मणिपुर मैन फिजिक सरुक यागदबा बॉडी बिल्डर सिंगी प्री जजिंग ngasi खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा पांगथोखरे थासी की तरह मरीदगी कुनगमरी फाउबा उत्तराखंड की पुलिस ब्रीफिंग हॉल पुलिस लाइन रोशनादाबाद हरिद्वार चथरीब फर्स्ट इलाइट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर की सरजुबलाना इबा W मराबानियांगबो पॉइंट 3 सिनोदा अमदे याइसना आवासिंगबो पॉइंट 2 माइथि पीखि हौजी सानबगी मखाताबा पाव बोयन थौजमदगी अमुक लौबिसि ngasi सानबगी मखाताबा पाउदा विनर्स कप फुटबॉल ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना मणिपुर की तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंह अमदी सब डिविजन सिंगी फुटबॉल एसोसिएशन अमदी स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंगी ख्वाइदगी मकोक थोंगबा टूर्नामेंट की विनर ओइखिबा टीम 13 सरुक यादुना होम एंड अवे बेसिस दा ममांग थागी तांग 13 तगी बबिना हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने स्पॉन्सर तौदुना पांगथोकलिबा सही सिगी थांगजम बीरचंद्र अमदी मैपाकपी मेमोरियल 19 सुबा विनर्स कप की ngasi डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंगी YPO सोरा की होम ग्राउंड ओइना सोरा ग्राउंड दा सानखिबा मैच दा युम्बु YPO सोरा अमदी DM राव सेंगमाई गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटखरे YPO सोरा की गोल अदु MD अली खान मैच की 35 सुबा मिनिट सनकी DM राव सेंगमाई की गोल अदुना Y हेन बना मैच की 35 सुबा मिनिट सनखिबनी सथरिबा कप असिगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की दिमापुर रोड एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशन DM राव सेंगमाई की होम ग्राउंड ओइना SKYC ग्राउंड सेंगमाईदा थासिगी तांग 19 दा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंगी यूथ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन YPO सोरागा सानरगनी कांग वांगोई केंद्र कांकुटना खुंद्रापम केंद्र कांकुटपु माइथीबा पिदुना हंगर मार्सेस केंद्र वाइस लिकम नॉक आउट कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे सेमीफाइनल दा नंबोल केंद्र कांकुट का सानरगनी
Ibodong Moirang Popa Kang Committee na sinduna Ibodong Moirang Popa Sanglen Kangsang Kawada Tha Sigi Tang Mari Digi Kangkut Tarani Toy na group Mari Thong na Khaidoktu na Sathariba Hunger Marches Kendra Wise Likam no Out Kang Tournament ki ngasi sanakiba Mari Suba Aroiba quarter final match ta Wangoi Kendra Kangkut na Kundrapam Kendra Kangkut pu Panjil Kun Nipal da Mighty Biduna semi final sangkibani Tha Sigi Tang Kunitoi da ahanba semi final da Wangoi Kendra Kangkut amadi Nambol Kendra Kangkut ka sanargani Ani Suba semi final match Tha Sigi Tang Kulumdoida Thangmaiban Kendra Kangkut amadi Wainam Kendra Kangkut ka sanagani Bisnupur Football Sai SAG Ulongna Ahum Suba Ice Pisak First Division Football League Tournament ki champion oikre District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da Satharakiba Ahum Suba Ice Pisak First Division Football League Tournament ngasi loisenkre loisenbagi thoramda Minister Govindas Konthokjam MLA S Bira MLA Dr I Ibhon Biamadi Parliamentary Secretary MP Tribiraj na thoramba pusing oiki Satharakiba League asigi ngasi sanakiba aroiba match Sai SCG Ulongna NCYWO bu goal ani sinoda mighty biduna Satharakiba League asigi champion oikibani Sai SCG Ulogi mai papagi goal ani du W Dinku na match ki kunthrom doi subamadi humphuni toi suba minita sanki match asida Sai SCG Ulogi sanaroi Donadoni amadi NCYWO gi sanaroi Rakha Sanda center referee na unsporting behavior kidamak yellow card utki amaromda association asina sinduna ground asida team taramathoi group ani thokna khaidokuna mamang thagi October tang kundegi chatharakiba ani suba a Iboton Memorial Third Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba aroiba match ta PIC Moirangna Eco Bisnupur bu goal ama sinoda maitiba pikre PIC Moirangi mai papui goal adu El Sarlina match ki nifu taruk suba minita sanki Cricket Young Welfare Club Langthapan na sinduna Langthapan Public Ground da team tara taruk na ani thong khairokuna Tha Sigi Tang tara mari dige sathariba ahanba YWC Trophy Cricket Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Sunrise Yaripok na Sarsi Langthawal bu run tara manga da mighty bapikre Sunrise Yaripok na toss ngamduna ahanba batting tawda over tara manga da wicket mari turaga run yankai humdoi loki Masigi Pakumda Anishba betting Tokiba Sarsi Langtawalna over Taramari wicket loina turaga run kuntra Nepal khak logduna match asi mighty kibani match asida Sunrise Yaripoki Bobina wicket mari logduna man of the match takre Sathariba tournament asigi anishuba match ki sanakibada PYC kunung mamangna CLT Singamaibu mighty ba pikre PYC kunung mamangna toss ngamduna ahanba betting tawda over tara mangada wicket mapal turaga ran nipu mathoi loki masigi pakhumda anishuba betting tawkiba CLT Singamaina over tara mariga ball anida wicket loina turaga ran kunthra nepal khak logduna match asi mighty kibani match asida PYC kunung mamangi Jai Kishan na wicket ahum logduna man of the match takre Tarachuri boyay hazuma selakpada ngasino moyoba ngasagi pau muk pujeri Ngasigi oikiba ay ngasagi pauda ICAR Lampel Patagi phangba paugi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba degree Celsius kulumdoi dasmik mapal khwaidigi ingba degree Celsius Nepal dasmik suino Nuksita yawba ising manin kisang ayukta sada marputara nuktilda sada ni punipal oiki Ngasigi no sukide Hazara bidang ngasigi maru bapau amuka na pijari Palace compound leba All India Radio Impalamasum M sector da sakangdaba hand grenade langsunduna pokai hanbadagi security personnel ahum sokle Sinjamai da bom pokai bada non Manipuri mase lekai niya na bom adu Assam Rifles ki gadi dagi tahobani hari Amade Indore Patna Express train accident thokadamiyo jamagi matakta sire chani hena asopan nanglai Ngasigi ISTV na pizza pau matang telojere min tabi bersungguh mukana.